Dobar jutar, dobar jutar. Pozdrav ekipca. Tu je ovaj mali Sarajlica. Došao je malo da ga provodamo po zavičaju, kaže da je zaboravio. Ponijeli smo i petarde, kaže ima meda. Uglavnom, Armelo ćeš pozdraviti. Ovo je za ne daj Bože ako ne preživimo napad. Trenutna lokacija Carne. Zadnji put viđenje. Carne su znači lokacija, idemo prema Konjskoj. A vidjet ćemo dokle ćemo, kako ćemo, idemo planinarskom gore domu, ovdje ćemo na Livišća, na Peća, s Peća na Konjsku, onda gore ćemo malo uživati, onda nazad dan Kuprić. Lijep stvarno, zaista. Šteta ko ostane, evo već ovdje vidite auta, već su neki otišli prije nas. Vjerojatno su neki tamo i na Lovačkoj kući. Mi nećemo ići tamo. Idemo malo jogging, trčim kroz Alpašno polje. Znaš tu pjesmu? Uglavnom, čujem se. Česteraja! 7 sati već kako pješačim. Već sad. Evo vidite šta ti je opremljen planinar. Durbin ima, što bi neko rekao našim žargonom, dvogled. Ovo ti je da mogu selfie s medom, ali sa udaljenosti. Mene interesuje ovdje naš mali Sarajlica. Kakva je hava ovdje u odnosu na Sarajevo? Nije ovo intervju, ovo ti je reportaža o prirodi, drži se toga. Da reci ti koju, da zabilježimo, da čujemo kakav ti je glas. Pa šta ja znam, iz moje perspektive ja bolje dišem tamo. Navikao na smog. Meni je ovo prezdravo. Evo, kao što čujete, draga naša uvažena publiko, za čovjeka koji objetuje u Sarajevu, gledajte ovo. Ovaj zrak je za njeg prezdrav. Eno gore Vlašićka. A trenutna lokacija, mi smo u Livišćima. Havan pod Konjsku. Idemo na Konjsku. Jednog bi ja planara pozdravio. Ješo, nije te jutros, ne vidih te na prozivci. Gdje si, šta si? Ko ti je komandir? Ruta je ispala neplanirana. Šta vidiš? Vidiš li šta? Vidi se dobro, ali ne mogu ga izbistriti, nešto mi nije. Ili do mojih... Skinite kapku. Ili do mojih očiju ili ne valja. Uglavnom, evo, zezamo se. Odamo već možda 2-3 km, koliko ima? Ima 30, nemoj tako. 7 sati, hodamo neki možda sahat do i po. Ne žurimo nigdje, lijep dan, Kuprić, ljepota Boga. Oko 9, tako. Jezda smo malo se umorili, ali idemo gore dalje, pa ćemo onda razmišljati kućom. Dobri moj narode! Evo nas na Pećima. Puše vjetar. Havan kao u Sahari. Malo smo se ugrijali. Ali vrijedi. Hadžić, gdje progovori da vide ljudi da znaš pričati. Šta gledaš? Slišta u sliku. Puše vjetar, ugrijali smo se. Ništa, samo da se javimo sa. Još uvijek smo živi, još uvijek nas medo nije napad. Klonit kao. Neće, aj slika da vidim. Pa neće tebe da slika. Daj uslikaj ti. Evo ovako. Aj se skloni. Aj sad mi bježi s očiju. Puši vjetar, ne smijemo dugo sjetiti.
Boga mi nije toplo. Da li zbog nadmorske visine ili zbog vjetra ili zbog čega već. Boga mi je posvježe pravo. Armel mi je dole ostao. Ajde Hadžiću! Nešto mi je malo u patiku. Idemo dalje, idemo brže, idemo bolje. Evo me ko da radim na Lingišpiru. Evo ovaj pogled sam htio da snimim. Ovu durmu. Malo ćemo ovako. Hop, 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 hop. Evo vidi dole. Vidi dole prokleti. Ovo je 360 stepeni. Dole se ne ide bez haubice. Mislim da dole ima ozbiljni predator. Mi nastavljamo dalje. Javimo se kad nam bude čejf. Kad sam došao, jel? Nije Jan. Zanimljivo. Pao doručak. Užina, šta je? 12 sati. Ručali smo malo, otpuhnuli. Idemo, nastavljamo dalje. Evo nas na Konjskoj. Evo nas na Konjskoj. Idemo sad tamo prema planinarskom domu. Ne znamo da li ima iko, ali nedjelja je. Velika je vjerovatnoća. Kad čovjek jede, nešto se ne da. Uj. Uj. Vjetar je se smirio, bio je puho. Baš. Negdje žive duše. Da li smo negdje na startu nekad streljali lovce? Čini mi se da im je danas zatvaranje lova. I do 1.10. fajnut. Pogriješili smo što nismo stavljani ovdje. Možda ne bi naostrio odšlo. Može nas neko pomiješa sa medom. Uj. Ovo je taj vidokrug. Pokušavam sjetiti kako se gore zove onaj put. Armile, može li sad ići? Ne pitaj me ništa, ja. Ne brigaj, ba ovo će ići u privatne svrhe. Ti odmah se nešto zamisliš. Za privatnu uporabu. Čujemo se. Ladies and gentlemen, evo nas na Konjskoj. Idemo do Vodice dole.
Ne znam kakva je situacija. Nisam pa zasigurno bio na ovoj vodi. Pa možda neki 3 godine. Dobro, možda 2. Prolazio sam jednom skvadom. Inače ovo je jedina voda na Konjsku. Cijela Konjska živi od nje. Da li se vidi? Vidi li se? Krenut ćemo ovako. Prazno korto. Nema ništa. Ideš li? Onog sam čovjeka nafatu u putu. Ne znam kako se zove, možda je Anamon. Svidjela mu se šala, diskretno je se osmijenuo. Ništa sad ono, znaš, pretenciozno, već onako diskretno. Samo malo, i to je tu. Ovo dole je Zavićo. Šta Zavićo? Ono dole je Nova Bila, Vitez. Eno tamo je Zenica u daljini. Ovo ovdje je betonska koliba gdje čobani izlaze tokom ljetnih dana da sire s ovcama. Da vidimo. Bismillahirrahmanirrahim. I ovdje su kralje ulazili. Ovamo je bila siradnica dok imaju ove vestice. Bolje da iziđe. Šta si rekao, mladi gospodine? Talk to me. Idemo u pravcu, on je tamo klupi. Ovaj moj mladi planinar ne progovara. Jednostavno neće da bude terećen po bilo kojem pitanju. Sve što kažete može i bit će upotrebljeno protiv vas. Sve. Ta neka krutost, razumiješ? Je ružna osobina. Ne razumijem. Ali ja stvarno nemam šta prigovor, čovjek je uvijek bio korektan prema meni. I mi smo dobri, jednostavno. Meni ništa nije uradio i nemam pravo prigovoriti. Osvajamo vrh Hum i dolazimo do čarobne klupe. Ali jes je neko, očigledno da nije imao ni majstor vage, A niti vidi dobro. a niti vidi dobro. Jes je postavio momački. Jel vi ovo vidite, moj dobri narod, ali nije ona ni postavila, ona je samo zabetonirana da je ne bi otio. Sada mi se spusti dole niže ovdje. Aha. Pogled je fenomenalan. Evo ovdje je neko i vatricu pravio. Ložio ću i pravio. Moram napraviti 360. A jes, pravo si, puši. Nije baš pametno. Evo idemo dole. Eno dole smo. Negdje dole. Negdje. Vidite ove strme litice. Ovdje će se 2 planinara Gdje ćeš hoda? puštati. Bez imalo straha. Ovo ćemo uzeti na hrabrost. A ovdje ćemo kafu piti. Ko ti bolan može ovo platiti? Ovdje ćemo, jel da, Arno? Na ljepote.
Samo evo dole još nije jedan da vidimo. Pa preko ove ivice da se ne vidimo. A ne, ovdje nam je malo zavrtan. Hajmo onda jedno ovdje. Evo ovdje. Da ima malo ravnice, nećemo u strmu. Pa evo na kamen. Evo. Ovako. Dobro da nam je, da me ne klizi. Hajde kad kapu. A? Evo Bugari je piju. Pogled od $1.000.000. Svako dobro u Bosnu i Hercegovinu.